Namisengela abakonfwa konse kuntumuleta ukunkolani obu amashina yandi nga peni ne Michael Chisheta emashina yandi babushiku bwa lelo ndefwaya twende nebuku lyabena Galatiya ibuku lyabena Galatiya lyalemberwe n'omuwomfi Paulo umutumwa kanshi muliri ibuku lyabena Galatiya twalaisha okukoseleshanya fwe bena kristu efyo twinga sendeshanya ebisendo nangula ifyo twinga yafwa iyo twasangwa mu busanso nangwilyo twasangwa twachitako backsliding twabwerera kunuma ushenishila nshimo iyo twinga yafwilamo kanshi nerembo twalaisha ukwenda nalyo kwetetula kabiri ukulipituluka mu bwino omwabela umushiro bwa kwa Lesa kabiri umwalole ekipingo cakwa Lesa lyalafu muri Galatiya chapter 6 verse 1 Galatiya chapter 6 verse 1 emwalafu makanshi amalembo twalaisha koseleshanya pa ushiku bwa lero ngafintu pensosele amashina yandi nebo Michael Chisheta emashina yandi kanshi nalabelenga elio tukonkanyepo ukwetetula amalembo muri Galatiya chapter 6 verse 1 paletila ati mweba muninane umonga asangwa mububi mwe watungululwa na mupashi umwalulule afume mububi lelo mube abamutembo mukumwalulula elyo na imwe bene mule isunga wino epali na imwe mwawila muntunko kanshi ili elembo twabelenga kufuma kubena Galatiya chapter 6 verse 1 ukwesha ukulondolola ilembo mukuchangusha lilelondolola ilembo pabantu abali mulukutalumu abali bamunina kabiri abasanga okutiro munabo asangwa n'obubina limo abembuka nalimo ali mumasanso ati mube muri bumupashipa kumwalula elyo kabiri mube abatekanya na imwe bene epali mwaisanga mu bwino bwino mba ndefwa tusambirishanye pafikomwe ifinonofye muri ilembo lyesu ichakubalira kwelembo litira ati mweba muninane kanshi ndefwa yatuleke shepo wonse tushingulu shepo amenso lishiwirya kutira ati mweba muninane ishiwirya kutira mweba muninane ba muninane bantunshi ilishiwi lile pilibulo kwewa tinyabo abantu abali mu same family. It's not same family ya kumubirife or by blood, but abali same family within muchebo cakwa Lesa nangu abali itwa abana abakwa Lesa abali mu same group baitokwe bati bamuninane kanshi lilembo lyalola ku bantu abena kristu abayishiba kristu abo abali mu kutalumo lwine nangu abali mu bwana obwa Lesa mu bwine baitokwe bati bamuninane nomba muri aba abantu ichikomekerepo ichisemo kisosero kutira ati ngasangwa mububi muri bamuninane muri group bali ngasangwa mububi nangu atungwa mwakantu akabi ati mumupuputule mwe bali muri bumupashi mbeshi windefu atone kishepo kabiri apa lishulya kwe bati asangwa mububi mulwendo lwesu lwa wina kristu pamulandu wako batwikala pesa mbali esonde apa ndalira makaya mulwani apo mulwani ekata epo mulwani akumya bena kristu munshiresha pusana mumalwele kabiri kubika po mufipowe kabiri kubika po na demon oppression ukuba oppressed kutitikishiwa emo mulwani angala pamyo shabana abakwa Lesa munshiresha lekanelekano kubomvya indupwa shabo mukubomvya bakashi babo nali mukubomvya abena mupalamano nebo babomba nabo kanshi twasanga kutira ati umuntu mwina kristu kuti asangwa mububi pamulandu no kutikishiwa naba mushingulike nangu nesonde alimo epo mwina kristu kuti afika nali mukubembuka apa kweba ati afika mukusangwa mububi nomba ichipingo chakoselesho kutira ati mwebali muri bumupashi mumupupu tule ulya muntu bantu shabali muri bumupashi kulibamo abashere muri bumupashi abasungire bumushiro kanshi abo abantu baperwa responsibility yakuya mukumupupu tula ulya muntu wasangwa mububi nomba mubwina kristu bwa lero natukwata omwafya mukironganino nga omuntu asangwa mububi nali mwali mulube mbulumo abani subject of the formula wakitapo discuss
tuwamba okumuseka fwe bashere muri kumupashi tuwamba okumuseka n'okumupumya ukweba ati teba lya baleyimona nalimo kwa teba ishiba Lesa beka te papa pabawa te papa pababembuka muri urunu bembu kanshi chipingo kuli ifo ni chichatu chitakonde to say we are not supposed ukwamba ukutitikisha bali abantu bachita stigmatize ukuba pumya ukuba chita monk ukulaba pumya chato bati fwe bali muri kumupashi nomba nifwe twakwata responsibility ya kupalama uyomwe wasangwa mububi ukumwafwe okumulimbula okumutapirisha ukuti ayembi afumya fruits ayasuma. It is our responsibility kwamba okumufunde chebo cakwa Lesa epo alubire asambirire kabiri eshibe abwerere munshira te kumuseka abengi macheche zina bamfwati awo aba muninane bale bombo yumuli munatu bemanika pamulandu wachitirechi balawula no tumpundu batemwa bamfwa bwino. What kind of Christians are we? Kushituli na Kristu bamusangonchi aba kulawulo tumpundu munensu ngasangwa mugwafya aluba nalimo abembuka ifo twatemwa awe ichebo cakwa Lesa chitufundo kwebati umo ngafuma kububi ati ibumba ly'abamalayika kumululira nga lirawelekesha umo ngafuma kububi ayisa kuchine ailungwa kumwana wakwa Lesa ati ibumba ly'abamalayika kumulu lirawelelesha lirovwa bwino nomba has we are doing opposite things umo nga afuma nalimo kwisenge lyakwa Lesa abangeri nga barawelelekesha ati ayisa kubusuma elyo nga awa ulya muntu opposite ya kuwereresha nishi bulanda nishichirenga abangeri kumuluku baba bulanda nomba ife pama chechi epo tulefuma tuleyaulo tumpundu kwebati chawa amafili afine kaba muchite fili afine nomba te wina kristu ebo Lesa lefwa mukatika mibere sheso wina kristu kwa kusendeshanye episendo nga twayapa pene mu verse 2 twalasa ngokwebati tusendeshanye episendo mukuyafwa kanshi ishiri yakuyisanga muri bububi umumubelele pachechi pabembuko omuntu twisekelamo tumupalame tumusambirishe ukuti afume muri ilya nshira tekuwereresho tumpundu elyo ishuri mbelyo ndefwaya mulepo mube abamutembo mukumwalulula mube abamutembo mukumwalulula kanshi apa ichipingo chatebo kwebati ilyo tuli mu process yakwafwa ulya muntu twiba n'emitima eshabirimo kuti change yala chitika fyapa pene tube n'emitima eshatekanyiro tuleyawulula uli omweyo nishi bantu ebufwayo bwakwa Lesa efyo alefwaya naishi bapakusosa ya mashiwi ukutira ti umuntu pakuti achinje tachinja fye ngokukapa kwerinzwa ti lyakapa fye fine achinja ni process. It's like deliverance mule muchita deliver from that thing alimo nomba that is a process now mule mutwala nafuma mufibi nomba mulefuma mumusambirishe eshire chisuma kanshi twasanga titufire tuwaba abamitima ishakuteka nino tuleyofwa olutuleyafwa uli omweyo kabiri chimbi tutwasanga pa chatweba ati elyo na imwe mube elyo na imwe bene mule isunga bwino iyo muri mu process yakwafwa mutembo bene mule isunga bwino epali akanwa kenu kabe amakabe mbuka mukusosa ifo takalingiro kusosa epali na imwe mule mwafwa mwasangwa mulube mburumo lwine epali na imwe lya mule mwafwa mwasangwa mule chite chintu chimo chine nomba uli omweyo nishimwala mutamcha kuli kristu kutira tikalishi nabashere muri bumushiro na wala chichita kanshi it's a normal thing yuko chichita kanshi tufire na ifo tuwaibebe tatuwaimona tuli kuti aba mushiro pakuti tuyiwira mu matungo kanshi ililire motwa chaisha ukulolesha fye muri under 10 minutes mukusupawira mulubiro na mutatuteke enye mukwetu tulamashiwaya lero ndesubira natusambira po ekintu fimo na chibani ne muntu wenu Chisheta twachelosha pere mbwera chipo muri Galatia 6 verse 1 ili achilala ndapakukosereshanya ukuti munensu ngasangwa mububi fwe bali muri bumupashi tumupuputule n'emitima yatekanya temitima iyabilima tuimuseka tuimupumya tumwafwe nishi tulesendeshanye episendo uku ekusosa kwa chebo cakwa Lesa na chibani ne muntu wenu Chisheta tukesamunana n'obushikubumbi buleko nkapo Lesa musunge bwino pamunendu pwa shenu na machari chimonse amen.